Oltopaya tuntrum chu noi top teang apasal pahni ten apathum nalaka thubuayan thelut Maharashtra a Barosa police station a mi pahni chuan thubuayan theluta lo duty ta chuan an thubuai don to zonga adang lamberani tian thenghal thubuai thelut tu te chuan nupui an lo in trom titi to a an nupui hian pasal dang a san le dai maya kokira inrol turin police te anron ngen anupui hian apasal hnuhnung zok anei tharzok kinatrang hian kan khuwa ka hozok don tina chuaka nirei lote hnuwa apasal pahni na hian an khuwa chu awa bepopa mase alo omder lo maya abowani hi tin anzongta a social media achar mi pakhat nen anlo tlan dun dai to alo nia apasal pathum na hi tunge ni ti tarlan chian ani lo thung henu hi aturu ve hrimhrim apasal pahni na pialama hian apakhat na nen fa pahni aneya kumli chung ani nei hnuwa apasal pahni na nen hian anin tonga apasal masazo khi atlan sana pahni na nen chuan anin nei lea anin chardan chi hi hriat ni lo ma se apasal masaber anei lai hian mi pakhat hne na tangin miss call adonga apasal pahni na chu aronin lan ta hlol mai ani ome antlan hnu hian nu pangin apahni na nen hian an khosa a apakhat na po hlataka chuan om chuang lem lowa pakhat na hi lungcher thrin pahni na hi wire phuma eizong ani ve thunga chutia pathum na aron lan leta ka chuan pahni na hian pakhat na chu awazong chuaka zungolte alo veivel to ani ome apathum na kutlak tur hian anin thuruala mase anjong muzo lova chuwangin Barosa police station anpana hemi ma hian police station danga pui na anlo zong to a tiwak ngai na an threlawani ome Barosa lampo hian counseling te anlo petamai mai police te soidanin pahni na hian an nu pui chu ko kirle adua mase pakhat na chuan azuam to chi alo an thu buai hi kutin thlak na lam hoi engma omsi lova thu buai la buaya lak hlei thei ani lo wangin sertan zonga ruitlat tunla hian thalai zinga kanja hluar hlea asama athong hian alathok ve lo hlawa ruihlo that lo zia entirna ta ni ro chuan thaphian turani hepa sahajul ali hian kanja ruya sertan zong khan athok tlat peka atan tatak tak reng bokane report in atarlan danin ali hi dekar khuwa chengania rilrulama harsatna anei pialama triple ri hlodang akhoi thrina sertan akalpui lai hian kanja arui thunga nui vurvur chungin a hlen chuak mai thei tinani chu alian Guwahati Times a hrildanin trip zu khi ansa khodana chuan sual ania mase ngolvei kha ani velaklo to boxia arui lai hian sualin tina riau anein asual chu sim ngaya in hriatna aneya asim lo chuan an khotlanga chiatna thleng tura angai boka rap thlak deuh mai hian achezuita athi phaem lo thung sain a hotla temni Odisha Peter kumsom saria upa chu sai sualin achil hluma a hozui via wemoni anvuina aronin lan lea aruang chu achil zui le ram hethil thlenna hi raspal khuania mayam murmui hian tuichun chua tuia choya sai sual hi aronin lan ta thut mayani he sai hi Dalma Wildlife Sanctuary raspalatranga kilometer zahni vela hla a om tura ngayani murmui tuichoi chu ron bein aron chilta damdoina kalpui ni ma se a hliam tur lovin athia achung te chuan arwang hi halral turin an buat saya avuina an hmana halral tura
aruang anda to nuwa sai chu aronin lan lea murmui ruang chu aron rap le ngat vuina telte poin ka hovin anlo en top mayani sai hi a in thiar fi hlim nuwa achung te chuan murmu hi anvui thalea sai suale mihring boina hi odisa chevela hian soitur atam hlea sai sual chet na wanga thi chuan punlam anpana mihring ten ram ngo anti cherewa wanga sai thi po anpung zel boka sai sual wanga thi anvui ma a aron beile ngatero chu soitur anla omme lowane electric boina electric department a hian on le off taimadeu hi an thok ni turani adiuti ni chuan current da engin athim ngundu khop mai india rampuma power cut hi chu athlengna sa hlea thingtlang khwale kholian vaklovin an tuarna sa zual karnataka a shivamoga districta chhunlama electric nei thavak lo in pakhat tanoma in nei tu chu hanuman thapa ania electric office na athok ve mi azel amasala hair dip na kho lakenga a phone ava charge ngal boka office plug all chu ava mangve mia mai thrina ne hanuman thapa hian hetiang hian thlasom chungvel chu power department a hian thok tu nilovin na ava thok to a nikhata power supply chu anina hian darkar thumatanga darkar level te an nei thrina an complaina omzia phei chu anei lem lowa department a official pakhat chuan anin hnial trumin idule kan electric churon mangla ani mayalom aloti niome hanuman thapa hian ahmang zui ta tak taka department office a hian charger le masala herna nen avaluta electric ngai chi nadang po at hoktel thin boka department ho tulamin an soito ani miawa staff dangte chuan tiwak ngai nan threlo thlasom chungvel chu anen liam top mayani indiriam na ta na thu soi ataka bo zui ania athin rim te kha an hlau deuh to te po ani mai theye heti lai hian bihar lama ve thung chuan cheromio thei deuh wangin khopakhat chuan kol phetha an muthalo ganeshpur khuwa hian electric athim deuh reng thrina abikin tlailama darkar ni thumvel chu athim deuh ngei ngei an khuwa mi te hian thenom khuwa an thim ve nga yem ti chu anen fia an ni chu an lo eng kul mai thrina achan an chui zui ta ne an chui chua chu electric department a thok pakhat hian an khuwa chuan bial nu neya anin mu theina turin an kho electric pek na chu ati che thrina siam thatura ron kalin abial nu hi a mu thrin aniome an pahnia skula an tom lai te chu man an la ni zui tale ngal he na thokhi an khotlang chuan an piai hlak nge ngeya remna tan kong an zo pui boka chuti taka in mangai chuti in abial nu nen hian an soi rem pui ta thunga an khotlang hruai tu te omlain anin nei tadai mayane mizorama electric on le off sectrin hi nupui nge na ni chuan zon chua nei tir ve mai chi te po aniome kumthum chung lungin tang tur kel South Sudana kel pakhat chu meiche pakhat thina wangin kumthum chung tang turati ni he kel hian kumsomli pangami chapingi chu asi hrep maya anak ru atlia pha ahliam tora wang hian reilo te hnuwa athizui ta ne he thil thleng hian police te benga thlenga kelpa chu police te hian manin thana ankol zui ta poi khoina hian kel nei tu chuan thiam lo na engma anei lowa a kel zo ke ro chu tual that tu ani miawa chu wanga man chu ne kel hi achung thu rel sakania kumthum chung tang turati niin Audel County ya sipayom na atang dona kel nei tu hi nunna chan chung te hne na zangna dom na tan bong pui panga peturati ani bok kel hi atan hun chung ahman zo hnuwa
anei tu hne na hian akir to don lowa an nam dan angin nun na chan chung te chuan an nei to don ane North Korea lama intuk verte kharo u North Korea ram ria omte Chinese khua te chu dukver honglo tura riat tir ane boruaka COVID-19 aron lut nia an riat wangane North Korea hian ripui kai an omlo tia kum ni chung vel soyani nuwa me thla khan rikai mu chua anita nuala ram ria om China lamami dendongai ro chuan rikai antlem viau to a heti chung hian rikai chu nitin mu chua turero anom thung in khar khipna khir dak mai an kalpui chuan omzia anei theivak lova chuwangin thunei tu te chuan achan an riat miau lo wangin North Korea tangin ri chu yalu lui kaltlangin boruaka aron leng ani yange antia North Korea lama tukver honglo turin mipui ten riatir scientist te ro chuan he ri hi hetianga thui boruaka aleng theilo antia lui hi alian laya chuan meter zatel te ania North Korea musit na ai main rikai omlo narama in siaman tumna China khirzia lantirna anita zogo me